Yenkwa osime me mama mo ani nyi wona demu na munni edan mu ahrisie ne senti no anopai odi yehie mu se abusua ne yehie mu ide na kyese ensempa ne adekire enkyerɛkyerɛ a ebema ya brabo aso awurade ani na etumpon na yede ebremu anapai hwe bi kakra bi o Psalm 71 or say 1 adequacy 3 no or say, in you, Lord, I have taken refuge. Let me never be put to shame. In your righteousness, rescue me and deliver me. Turn your ear to me and save me. 3. Be my rock of refuge to which I can always go. Give the command to save me, for you are my rock and my fortress. Ene da mampaibo enye Psalm 71 verses 1 to 3. Which me aka ni nyina and now which me aka verses 1 to 4. Na wahu Awurade ne kese pa wa den ye kasa so ayebo Adom FM ye den nya de mi ado dok ka che pa kwese nya sa no pe meyi na si abonten ho o de chimi papa enti no asam no na me ne wa ka no anopai mampai bo enye Psalm 71 verses 1 to 3 or 4 anani nyina kan nyina kosi na onyankopon oma wanimu enwu aseda asetena pa bia so no apomudene eka ho enunti yene Dr. Wahab Agbeve atenase na no pay doc nkoma wode bo no emu wode ba no topic na emu ehwampa da bia amka se koko yade ekituwa bi so bo anya yade ekituwa bi sa koko ye yade bonne papa koko etimi ma obrempon esu koko ma utimi tina utofa koko untimi tina ase yie ma ho nto koko eno ho ansem enkomo ena no pay ye betwetwe mefa kwanya so na mema Dr. Wahab Agbeve akwaba mfamra yena na ho tsempo ni yakopon na daroma me hoye akwakora no so akokora hoye papa chiao eda Yesu asem gye so na eden na ukowura mu a ukofa eye koku asem ede bai me da sipi me che etifu de ntia me de ade friends koku asem bai ni se emprempi no ya na ade friends koku ni se de waka no eye kuma bi de na so how ede ban eso de toso mienu aya na nkrofo bebre so ha koku na wo ha na nkasa na mo hu nsonsoran edem ntia sa de bia ye bo ade friends koku hu deru a amodwen se koko hu deru aye bo ne ye normal koko ewu krom nti anase koko ndru ewu krom nti ebi mu ama na drum pempen so amafa ndru dodo so say ndru dodo na amafa still ade friend say koko ne nko ada no how ade ama omuni pedua nti na no pay me baya the person me church koko no mu yi ade ama omo na mo hu say koko e ohui enya so fa ne trahe enya so fa ne say kitikiti anaso kumu bi keke enya sana ebedunya na ebedru mpempen so no ade bia ebeda na ade friends chronic bia no udi edru ka na ada no ha kesi dia ma wan hwe onyi ya na saa yare ni entimi emfiri ho enu nti ana mpese meni menuanu ya papa ne ye janom na se ma menmu wo fie no edwen ana se kasafa ade friends koko no na mu hu se de ne far baite na amu bebi ombeko se saa yare ne ho ma na mutime pin aban ne etima boa mu enu nti ana me fa de friends kokoi wow ye mehwe kokoi na brabo ni suban ne ye ene de ode ateti a wode manipa me da sipi de din kan de friends koko no eye wo mu mienu ba ko wa friends pass of the anus the patches buja 9 bia ho no ade friends koko etimi fifiri ho the toso mienu ade friends bleeding pulse bi ho ha
na adeɛ friend say o kwa adeɛ friend say janaya otimu su moja e wa adeɛ friend say ni janaya mu ba ko bi ka ho mesrawo enye koko nanso ne ye wan hwo ni abegin say e koko no no e adeɛ friend say ma me no friend no say adeɛ friend say kokobo obi o ha no odwin say adeɛ friend say kokobo no e adeɛ friend say koko mesrawo saa nyama mansa we amabodi na no ni tsase ni na ni free adeɛ friend so jana bia ni nti wan hwo yi ya obeka say koko de toso mi no obedwin say de duro ba ko na ye de saa we no adeɛ friend so moja etu no eno na me de kwa kosa adeɛ friend so koko afifiri adeɛ friend say me jana bia wan hwo obeka say the same thing na me de kwa ka adeɛ friend say me kokobo no oye ne say nya adeɛ koko ni tu ebetu ebe ni name na ma o ha okese ma me nkyerechero na mo nti ase koko efifiri ye jana bia ho no ade a me fa so moja ne ndie frusani nti ana ma sa koko ne bae moja ne frusani wo he ndie frusani wo ye jana bia ho nti ana ma sa ade friends koko ne efifiri ye jana bia ho ne bae the body se ni bia no so do ade friends anorectal region that means we jana bia ho na nkwanta bi wa nkwanta ne pai miensa saa nkwanta ne pai miensa ne say analog clock ne bi na ye hwa ya ba miensa wo mu na wo so ba ko pai free ade friend say 8 no ho ba ko pai of 4 no ba ko pai for 12 no say do saa nkwanta no so moja ne pai fa ade friend say in 3 nim in 3 wa sam ne ye ka pass no happen there ana pass no happen wa ade friend untini na e wo wuja na bia ho and you say duro na e pai kwanta no ntime nya kwan anko easily anaso anko jojo and na mu ana obehu say ade friend say pompo bi apie o wujanan bia ho abeka so koko ne fifiru eno ne baako enti eno say de sifa ba no e soronko eno mo no saa koko na beka so o miyem na etim nti ena ma ade friend say saa koko ne bae eno na beka so wasase mu aduru nti ena ma saa koko ne bae eno na beka so mafa yefuru nti ana ma koko ne e bae saa koko ne sign cause say ma saa koko ne ba na matudin na so de toso mi no e bleeding powers no eno no nye ade friends koko a esa so moja ni ndie furusa ni nti ne bae saa koko ni de e wade friends intestine ni pate se ni biara no udidi a eye aduane a wedi ne di nkan ko ade friends receptacle bu mu ekoboa no wade friends ye funu mu na aduane ndro bi akogu saa ye funu mu na ayam aduane ni te se nikanika efuru na ba ade friends won so na ba won so mu anyama nkitenkite bi wade friends won so ni eno na boase nduane na yedi na beyi mu nduane ndro ahonden ne na asefo ne de ma ade friends ye nipadua de yisa ahonden ne nduane ndro ndi ma ye nipadua na yetimi nya ahonden de tima sayen yare na ko ba ne se anyama nkitenkite e wade friends won so ni mu no se efifiri edane kro ana se efifiri edane props because your friend villa is over to trace anyama nkitenkite o how ba ho a na chipate obi ba ho a enam saa so no na pai enti se pai sana o ko jana no so ade friend say moja eba ana so bi ko jana moja tu no ma me misa question wo yo se ne wo kan se ekogu yen soro no mu a na atwetwe enrani nro no ade ma yin padua no enti ebetimi aba se obedi debat onya entimi twetwe nnuane nro no emma wo ni padua ma wo ni padua so ntimi enya na pomtia na won say aduane ayedi no obi baka se be the salads, the vegetables, the way nyoma and metro causalities ni be ba e kodru sam pempen so na obenya dwane ndro ni dia na so nya food because ebi ekuro ababi ho se dose na ho nti untimi ntwe dwane ndro ni mu complete and free saadi ni sa nti na ama saadi na ba tebo edi aduane pa but yenya mo ahoden yenya mo ahoden wow because the system no or how our system no nti internally no o are different problem wo causalities in the end bi no abobo so no salad ya abobo e o mu different ye ba obi o ha na no so no said o how aba ho nti odi are different milk and milk product na ha no obi odi are different cheese na ha no no bi so ha odi are different meat etc na ha no with me say free sans so aso na ma sa different bleeding powers ne ba and also try say a difference is a dread be ma we be sasa koko no e ya soronko de to so miensa e ya de friend say kokobo no
Mr. Kokobo nye koko. Kokobo ye nja na bia na homa bi som. Sa homa ye som na ochima na homa na twe. Ne mu abie sorry abie utrumu no. Kokobo na epie na ama ho kwan se janan a aka ho na mbesenko. Na uja umu a na asa kesi. Na sa homa na som ni sa homa na ye mra. Ana ochima ebeko na nso ontimi ntumu papa. Entina ade friends sorry utrumu na pie. Rectum no epie na sense ho gisa odi ade friends on sa eso pia so ansa no akọ eno so ne nduro anase na yarosa different na so oba yen na ye bibiduro a yenim se bibiduro ne duro betima asa ne ye nti anhwe na obekọ krum ye ka wan se obekọ krum ye se kokodre enti obeto kokondro na so research anasi ye drone yenim say me be dry de be kuruma ye de tag difference kokun imprempi no e de di nkan na meka ho asem na friends ana house no because yenim say the part do no follow within that class so the constipation and heaviness in na say for moja ni circulating ti and yes say drone we yakesi a etimi de kokuba yeah etimi de kokuba say wait no ejira ade friends say waist level no ana rectum pelvic ho no ana we no so jira pelvic ho it is circulation ye poor and to now say we weightier ye heavier e duru baby ade bia say ade friend say me nine tight because moja ni baby drew down ho fat ni na sefo na nka moja ni ba esane ba ade friend so nine ho sa pressure na battery free ade friend so na say ebe pastor one of find very heavy na edrobin so wait me man start say edrobin so timi draw the ho a problem onyo se una say ana yare bi so bet mama ona start na simple back no bet me nya yare bi say liver condition na kidney conditions bi a enso bet mama o dey friend so na say tata na say say ka koko wa say me sro bi biara o tie me say ade friend so koko first one na me kan say fifiru jana bia say fifiru first one now cause yema o anase yenya ade first kind car as yen kire say the second car embebio because me ka say a pie fa ade first say kwanta miensa no the edi nkan e ya ade friend say 8 no so 4 no so ana tonight say why I say why ya yesiniti ase na aba no kosoro enti say fifiri eni ne ba ko na be fifiri kura onya hoto enti the second car second one ba mes be until some yansani na be ba no enya de abeka sma ye ade friends koko hu say jinje enya de bebebio nti na koko ni ya de e ha dwum pop koko ni sunsun so ye very great wo ni pedua so ye din kan yesim moja ni o say die frusani moja ni die frusani a die din kan ni so yo ba na se be ma be oba biara no yase ho and your way atinka papa ho se kokobans moja ni ndie frusane o wase ho a beden na kwa dear friends labia manjora ni be kan labia manjora me patre so wase ho no na dear friends we na activated am wonya atinka wo ya be ma so a spongy most of the dear friends o be ma no e spongy e moja very bouncy moja moja ana ko be mama be ma ni gina ho na moja e be die frusa na duru aloko entimi ndie frusa na be na moja ko na aloko na entimi gina so ama wetimi die adwuma enti na akoma ade friends so be ma no e ya mre ana sexual weakness e ba wa fam de to so biom obi o ha no ho esa so kokoni ya ni yaw ni nti de biara no okwa obo nsi na nsa ehye na se e ne hene aye inflame na keka no nti obi o ha no webebu ni pa obi o mbu ni pa teacher no so no wa ma no ho so kakra because bibi ha no e wona se ho we ni nyama e kira o so wan hwe onyi ya no de ho akese ba ne kura kura obi bebi say na kokoti mekum yes I didn't think about mekum one moja 2 into bet my anemic and query only my point in time anemic na beba na say conditions only moja n beba e bet me e you free crat as for the tosubium I didn't a pipe inside and as for no e bet me lead to a colon cancer you have colon intestinal cancer
And obiara nim says one hwe ne ye na kokoda ne cancer ni ade first treatment ya mehwe eye wa hu ye colon ana kono enti no ye fa ne sese wo kwagyanan bia na wo kogya wo nan na da bia kwa ne nyina mba na bi wo kwan no mu ho na it be the problem ba yeah it be the problem ba because and that is the difference between ade friend say waste are you free or stomach any waste are o Johnson. There is another one in your waste, but maybe you'll be released at their friend and say, Simen, and when you waste. And quarry. And to waste be a cow when you pay any mucha and more yakesi. Because Janindrone realize no woman a yin drone and a yin drone. Ya Canada, you and yet a waste as a thing. I said, waste and keep kitchen crown, I'll keep waste no for a number of days. Oberquabano, na bacteria, no. Nia kana eba no containing bacteria E. coli ne someone less ne na sefo no e cancer waste no into omo che wo ho a na omo explode nti no ba how multiple problem maybe typhoid because E. coli na their friend say salmonella no ho nti o ma ho kwan say typhoid need to grow tem nti their friend say janan die Dakro, when Timon called you also find ways and means, no service. But I saw Tanum a Fasidrobi brain so I say, oh, a janine pattern, and to the one no more a Fasidround to me quite janine. Autoimmune disorder so. Obi Hanwa and I drink so it's as meant to be quite a face janine. Near or house or yen tea to be good janine. Now, anybody say, be better two nipediano, na coquan, a cow. And dear no cray. So typhoid ndro anaso ndro be for particular conditions bia e be masa condition no e be je no ho obi o ha no tanya ade friends cold pa na so tanya ade friends cold nti wa ya to the extent to say the abani say de bia bo no say inhaler e she no henum e be duru be bo say fresh atiafa so nti the point is say afase dro de your time e defa no what say you regular ma efutuo sanya be ya ye etiefo a etie asetena pa no pay yenkonya koko ana ye wo bi nsompo a ekwan be fa so na ya manage no na zipi obi biara o tie mi de din kan also share their friends so diet I didn't also share diet and so di na diet ni high in their friends fiber and our refugees and na boa one I didn't na boa udi duane na befa nso ebro obanche obaire ene na se for haban different o kabum eko na koduru ade friend say colon ho na se intestines ho na as I say fiber wo mu ni na se fo mu ni te eboa ma nsuo na nya exchange it be twitwi nsuo kama na asoku ade friend say nsuo I said towel le cotton in nature na kokoduru ho no as I say when to obetima sokun so into opie easily and to say duane a wodi ye no say duane ni nya any fiber enough woman entimi nya sa opportunity ne say de biara okokoduru ade friend say we no obetima twetwe so ni easily e de ama woni pedua no Dr. Wahab Agbeve ebe ma do number no e de atotwa e be to was papa wa ya de mama ya ti ase se ne se ye mre so ye be ma omunti aya no mutie de o number ya de adwuma 024 65 95 256 024 65 95 256 Mr. Agbeveba Hospital your branch ba ku Kumasi we biara o tie mi biara no say wo Kumasi krum na ofa ejeso car no aka so besi wo kwa mo ahemfie junction na so ana se kwa mo junction obi biara so wo akra Mr. wo so tum so wo Kanish wo Circle wo Akra wo La Paz wo Fanko Barrier Mr. Obenya so tum car ho ufa so tum car ka so kwa Agbeve ana so besi so tum last stop yes so tum last stop ho na Agbeve wo Mr. Obomodi happy men en mboa Mr. fa number ni biom 024 65 95 256 024 65
95256. Mr. Yejuma de Biara, Saturdays and Sundays, na ye juma. Dako kure nu ebeka si juma. Holidays biasu ye juma. Mr. Nye kukunkwani ya sanho yari. Yari bienti na midi miyame nomba tuja. O hao yari biawa Mr. wa friend nomba no. Penyada ajen ma chirichirumu. Na mama treatment a bit my body also by hospital so me catch no aba ni ahwe madam ase yes so ye da si bebre yakopon ya doma da sande ye be san ahia wo phone na ringe sa no ho Dr. Wahab ye da si ya be shira chi akwakora no why yo atiefo ane ye ne Dr. Wahab Agbeve a ofi Agbeve Herbal Hospital ana ye ne na twetwe enkomo no won wo Sotium last stop na se bia ye du no ye bede ye de aboafo a won tan achi eho enkrato ebremo na fe no yakọ ene ye nkomo twetwe a ye betwetwe no ye se ne de bia meka no ye behwete ni nyina hwie gu table so na ye yi ne baako ye betase ne baako se besepa ne konua haban so what you say eno ne ntase no very kind of saying dicey but obomodin betime yi ne yiye na wanya enipa ewo mu eno nti anopai sana yebedi edwuman ewo Asetena pa edwumadi esum nua ba mamekua ane the gengeshos mama the gengelistic mama the gengelity and gengema Adom nti enenso de miesi egwa so eno nti no ye toa so na maboafo no so ebi Indomie was it taste great wow pe Indomie aduane die te semi ameti hei ane ye wo betimi aye na hodo bebre sane wo pe no sana obeye no sane wo pe no sana obeye no say fish o say the chicken o say the kobi o say the momoni beka ho say the ye can tuna beka ho ana fresh tuna o de beka ho ne opesa wo ye ne bia Indomie taste great ane enunti anopay the American say wonya Indomie bomodin ase oni adofo ebeche say ubetime so the Indomie no aye achede ama emofra bebrebe say the full essence of nutrients no ebi wo mu obenya calcium wo mu obenya proteins wo mu carbohydrates vitamins and na de ka ho ema enipadua no ahoni nro nyina da ebi wo Indomie aduane no mu and afi so no fiber wo mu na ede eno ntia no pay me kanfo Indomie na dia ma wo opekosua Indomie a obetimi ede no so aye aponche Indomie ochi aponche na dia aye ope chicken fish sane mabobo ni nyina no to your taste sane wo pen no sa na wo be ye no eno ntia no pay o say bomodin ada na ekọ ebomodin akọ the Indomie way anopay okwa one page so ewo Ghana page on Facebook and Instagram obenya recipes ahodo bebre ewo ho a obetimi ede aye Indomie no ama aye de anopay mitia eye miami nua ba Mrs. Penny eye Helen K Auntie Helen anopay mitia wate minim say oda mpemu boko entisanso na wonam kwamu kwa yi na bibia anopa mi chia wo na Helen Case men kan kiro se oni wo si suwe oba se wo beboa wo ama wo soso wo ho ayefe enu ntino oba Helen K fashions ho a se ayefro bi na wo kọ ana obi birthday bi na wa invite to engagement bi na wo kọ obi abedin to obi na wa frɛ wo anampo asɔre na wo kọ na opese wo siesie wo ho ema no so ani na so awurade ani a oso de bra Helen K fashions sempo owo fie na bia okosra wadamfo bia ye casual visits ni ade na eno so wo ho akade eno ntino oye adwuma ye ni corporate world no na also pese osiesie ho emanefa ene wadwuma wo ya se wo ye banka o se wo ye multimedia ha se wo enwuma eboa ema wo hu sampa o suit a wadi mu ankasa o skirt suit trouser suit o dress suit ni nyina da wadi mu na se ese ema obuo ba ho a ni nyina Helen K fashions obi wo also quality leather bags and shoes and leather belts
ɛno nso so wokɔ hɔ abɛnya bi atɔ w'anim na apɛ sɛ osiesie na no na meka sɛ ɛtorɔ bi abɛkɔ baabi anaa wobɛhyia ababaawa bi sɛnea wasi a wayɛ n'anim ne ne makeup na ɛyɛ na ɛyɛ ahomete kakra wɔn sɛ ɛfiri ne moma so a de kɔfa n'abɔdwe ase hɔ ɛhɔ yɛ orange ɛfiri ne kɔn ho a de ba bɛsi ne bo hɔ nom ɛhɔ nso so ɛyɛ dark na kyerɛ sɛ ɛntumi amblendi ye anaa nso so sɛ nhyehyɛeɛ no ankɔ yi ama ne honam no na wanya the rightful ne skin tone makeup amfa anyɛ ɛno nti wowɔ sallowy skin a ɛyɛ sɛ wobɔ mmɔden ase abere biara no wobɛpɛ makeup a ano no ɛkɔ fam kakra sallowy skin foɔ no ɔmo skin ɛne yɛ yɛn te sɛ yellow bi saa yellow base ɛna yɛnom no a yɛ tuntum no nso no yɛwɔ red base ane kɔkɔɔfoɔ ne tuntumfoɔ no red base yɛ skin wɔ red base nti no wonya the rightful makeup na woyi so a ɛma saa technic colours no ɛma w'anim ebi wɔ nso wo a bɛyɛ lucky paa no na abɛhu obia oh Mrs. Patience Atterbedu amami asre oya lucky na obɛhu obi a ne deɛ ne bɛka na bɔdwe ase ankasa anyɛ saa ɛnam nano ase na no form deɛ na ase a na deɛ twafa no moma so na n'ani tetemu o say ai sinimu ni pade na wɔde nam hɔ no wɔkɔ there be manyɛ saa kɔ Helen K fashion hɔ ɔwɔ Mary K wɔ hɔ ɔwɔ Mark ɔwɔ fashion fair ɔwɔ Iman ɔwɔ Bobby Brown ɔwɔ ahodoɔ bebree makeup na ahodoɔ bebree akɔ a ɔbɛhwɛ wo skin tone no na waboa wo ama watumi aselecte nea ɛne honam n'ani ɛbɛgye pɛpɛɛpɛ owie nso a ɔsan wɔ ɛyɛ yɛka ne sɛn nsomadeɛ a yɛde siesie yɛn ho nsomadeɛ sɛ ɛnyɛ bi a biribi kunkyɛm sɛ yɛka ne sɛ custom jewelries no so ɔwɔ bi wɔ hɔ ɔwɔ bridal accessories ɛno nso so ɔwɔ bi wɔ hɔ a sɛ ɛyɛ ne kyɛ no ayeforo kyɛ fascinators wo a wokɔ ayeforo no anaa tiara wo a woyɛ ayeforo no bɛyi so tiara no ne deɛ keka ho ne nyinaa ɔwɔ bi wɔ hɔ ɔwɔ lace papapa nso efi Swiss nso so ɛwɔ hɔ na perfumes ne deɛ ɔfa no kɛkɛ perfumes ne deɛ ɔfa no kɛkɛ ɛno nti no designer bi a wonim ne din no Auntie Ellen wɔ ne perfume ne bi ɛwɔ ne shop hɔ no mu nti bɔ mmɔden asɛ wobɛbu awura hɔ na wakɔgye wo deɛ mpo sɛ yɛ watch woyɛ obi a yɛ watch fan at 70 ha yi a ane watch bi a bɛpɛ bi a wobɔ wura hɔ a ahodoɔ no bebrebe free wiase afa na nyinaa watches bi wɔ hɔ Swiss deɛ wɔ hɔ Germany US ɛna baabi a watch bi wɔ hɔ a kyerɛ sɛ ɛhɔ ɛfɛ yie wowura hɔ a wontumi mpie wɔ berɛ a wonya wo ho adeɛ nti bɔ mmɔden ada na hwehwɛ Helen K fashion akyira kwan ɛwɔ former Kingsway building no mu former Kingsway building no ɛwɔ Tema Community 1 ɛhɔ ɛna abɛhu Auntie Ellen ɔyɛ adjacent Modisco Electricals ɛna afei Cash Forex Bureau ɛhɔ ɛna ɔne wɔn ɛbobɔ ho ɛwɔ Community 1 hɔ a na ɔbɛfrɛ no nso deɛ ne number no yɛ 0503 924 990 0503 924 990 and 0244 467 353 0244 467 353 Helen K Fashions or say home of trendy and fashionable clothes. May the way be see hands and you better so na ansa na no mama me fɛ nnɛ yɛnkɔ bɔtwetwe a ɛda pono so a yɛhwie gu hɔ a yɛbɛyi no maako no ɛmfa mmerɛ mu na wɔtwetwe mu sɛ adɔfoɔ bɛkae a yɛbɛhwɛ ɛyɛ afutuo yɛbisa sɛ ɛdɛn kora yɛka advice yɛdɛn ɛna hwan na ɔwɔ akwanya sɛ otimi etu obi fo yɛ maame ɛyɛ Mrs. Patience Arthur Bedu ɔkyerɛkyerɛ mu ɔtemi nkyɛn ha sia ɛna yɛ papa Apostle Francis Amako Ata papa nso ɛkyerɛkyerɛ mu akɔ akyerɛ fine na yɛ maame Patience ɔyɛ retired educationist wabin yie ɛna ɔsan yɛ marriage counselor ɔyɛ youth counselor ɔyɛ counsel no wahu counseling yɛ wɔn ahodoɔ ana maa meboa counseling yɛ wɔn ahodoɔ bebree na ebisa wokyɛ counsel mu
o say ya chemu empre wo ha ni nyina wanya kura 99.9% de ma mi be nya sense wa being rough wa being papa Presbyterian Church for Ghana, Presbyterian Church Ghana. Omo edge ma mi so fa so pa. Mama branch ni eden. Oh. Hope congregation. Hope ewo sakumono. Eho na mama wo. Nti say ye netna se ya na che say ye betwi ni mu ni pani bi e de aboye bra na ye papa mo akwanta so ye nyina ye nim se ne papa tie. Ono so nipa bebre na Nyankopon de agura no a wo yito ho se ya na ehome ya na etora bi kura na no ho ye me nwanwa enso so no ye papa enso so betena ase na afi no wode eye ene nkomo na ba na obi bisa se ne kura de na mo ka ho asem ene ye behwe ensonsono ya eda efutuo ana counseling and advice counseling ye ka counseling na eno ane advice ana so a very thin line bi shemu ho baby na no na ye pese yi edipie na wan fa counseling no ankoye afutuo na wan fa afutuo nso ankoye counseling so what I say eno nti no mema ma akwaba me sheda ma na akwaba but e bon komo kakra ma me mo akwaba ye nua oho ye de nyame adom na so yesu adom papa na emrante na omo ye nyame adom bia me boy no ho oni pass me timi sport na no a sheda ye ne ties oda ho aye tie ne bow ties ne ade no wow oh nyame hira no pa abrante etimi fa no ho me ami hu na me say no oh ye me taste and I do heleke yo mo hu ye de radia say em say papa enam kwa mu a wo ba but wo ha ide ye betimi de enkomo no ahihye so ahyase eno ntino yanko dwumadi bi wa sore ho na we ntina memi amani aba oh nyame hira obekwa sore mate Yakopon hira mama say last week ye ka mechia etiefu nyina last week ni aye kan ye advice afutu na ene ye say ye behwehwe afutu ene counseling emu nsonsono papa kwaba yo say ye kese obi ye counselor ana ye ka counseling na je say eye twi no ye mi nyan hu word for counseling enti ana mesretie for abrofo ma ko bi ebe ni na mu se na ebe ya ye beti asiye afutu no enu ye kan so bia etime ma afutu mpo Mr. IT example say abofra kura to me to opanyinfo anokware te se nia abia we ya owo o name anchen otu ni urafo say onko Israel di ifo ho na obesa na yare enti enu de eye suggestion ana nsusu ibi a wede ma obi opa obefa opa onfa na say ye hwe counseling dia eye mwe bi a efi obi a wa tetew no wo sa counseling ni mu eya nipa bebre susu say be we your pain ana we your sofo ana we a teacher ana wa ware acha ubetimi a counseling ubetimi ama futu na counseling anka say wade wo fantete mu na wo sua if say e wa akwanya bebre I say wuhu ansa na wo de atu sa na mo no if say eye sabi woni obi intem either say nipa baako ana say woni nipa bebre e na eri hia woni won ba be ye mpensempense mu say wori ye counseling na wo hwese wo behwehwe asema nipa no e de abeto wani mu no wo nyina baabi na wo to nsafre obi say bra na men counsel ese nipa no hu say me wo help bi mu enti me hia emwa enti counsel no yo enyo buafo asabe woro bua na so ya ne ma akọ baabi ne mo buafo a ne how bi owo mu no
mpempi no etimi yo how e wa adwene mu ya ka psychological eye psyche adwene ni mu how ebi ni aware ebi adwuma mu ebi apomodin mu anase oyare eye bebre enti ansa na nipa ne betua namon aba ho no na cha se nankasa wa hwa se ontumi nya ho hwe ohia moa enti obetu saa namon no yanga bebre mu ha no yan shada nye counseling tun mu saaye na ekura nkrofo defer say oh counselors kura won na say aware anase won na ha nkrofo nya saa nete say wunya counselor papa oye professional and am case say abrofo ni bi be frafra ye ka professional che say ye bibi a wasua ode aye na adwuma oye te say na lawyer be kwasua law say law wo betimi atena fie adi asem na nso wo ye lawyer enkyere say wo sorry ya na wo ready asem osua hu bi wo ho esese wo hu esese wo hu nipa su wo hu sane nipa dwenfa ni enti a odwen saa ebi atibia bi a wafama de kodu ni awadu na saa sohwe na oha na ato no enti ya adesua de bebre na medical bobo areas a yetime ye counseling mebubo bi so ebi bereavement se bi a wo dofo bi afim eno ewo kwan wo fa so ye counseling ma relationship ebi a woni obi ayonkofa a etime co generate into marriage ebi nso wo a addiction sabi won anum nruboni won so wo hia counseling no of course se wonya ebi timi jai efe ebi wo a depression or how bi wo no so ehye ne so ehye na rehu ma time bia wa mo ebi nso ye education obi wo a school no kwa no kura onimu ne a odere ye onima namo adachi obetu enti ehon so wotime ye counseling ma na me kan say apomodin so mebre tie mental health but your health counseling afa pre and post marital counseling ansa na wo be kwa aware mu no e counseling na wo ye na wo kwa aware ni mu nso a eno nso e counseling na wo ye afa mekre counselor bia osu ni suban asese okita odi yes adwuma ye beba ho ye beba be share the characteristics ye be share counselors wo suban a asese won kita na won di adwuma no say o kan suban no aye be de pa because counselor bi wo ni suban na oyi no enche so ye counselor so what you say me fa kwanye so na me ma Apostle Francis Amwakwanta penmu kwanchefo awoda the Lord's Parliament Chapel ano and the speaker of the Lord's Parliament Chapel papa ye mo akwa agwa eje so defo na mfatwa ho te say nyame aduma no ye won say ne ya about ho di now start here oh shit o spark pen na chese and papa enye ma cheche mu akosi ba bia ye ba be hwe won a wo ye counseling no won musu ene ban a esese ye di hu efiri won ho that's it here we chawa tifo nyina ka wanta me yusofo bi invite na me kwakoye program ama no ti ekọ e mete no office mi tu din no se ne yire ekọ bi sanse na papa ya wan invite ni papa yi kasa cause obey watena se abe wan wo mo che wan na wa o hwe one side is on kasa on hwe ba bia na so osuro nipa no no so no papa o yoti na ne adin je obi a wo de atwa mo nyina onje mic na be hu se de ote anokware to ba ya na te hodin anti be hwe sam say papa that's we chama manso yeah I say why you adwuma ni nyina last week me yes na yes start no me can sem bi say brebe na ese onipa hia sa counseling yeah ansa na ebeba say onipa ni hia counseling no na bibi asi na no kware nti say wo ho say ya na bibi e ko kama obi ani ho obekwa akọ say okọ tena say counseling me na dey pattern say the mama can no afutuo de ye hia no all the time now there obi aso to because it's a suggestion say men ko ade anka de wo ye ni say eno ye afutuo
menko adia me wura menko adia hani menko adia sofo menko ahu de me pa che nti no suggestion I dey but now when it come to say yes the counseling there and not supposed to be somebody a yenda juma counseling counselors no it say asofodie you needed to be called yeah frɛ wa wuntimi that be ya frɛ juma well because it say wo koye nipa nyame abono na dwene mu adwuma it's a professional work. Counseling is a professional work. Counselor adwuma no it is obi a university lecturer oyi ni free utrima wodi free wakuda ase na dia ba wo pese wo be bobra no oyi no free no de foforo ahim yeah and counselors no mo ya adwenem mo adwuma anokware eno ntina eye frɛ no and it's a special supposed to be special grace that is upon their life now say obi di ntina mo be kwa awade ya say ya soro ma be 3 months be 6 months for counseling I said that ntina wo ba be sha braba ase and I said what and said last week na afutu on ye be chi wasi wona ze niam bi afu wo ho anokware na counseling ndi kan na niam na mfu that's the most important thing yeah in order say who make here futu no you need the counseling first anokware because say counselors need the kind e wa awade ni mu a nya fe ne ye be che mo atena ase abedom ho well because ye di kan prepare mo ba mo da me pa je no now yam fan say asamka mene yire ye be ware no e wo se yakọ counseling de ntia se yakọ counseling ansa ya ware ne say me papa ene me ma me tete me no o ma tete me say in the mind say me kwa akohia mavis down there me pa che no nti o mo tete me according to their standard exactly and me yire nso anbusuafo ni ma me ne papa tete no according to their standard now ma me ni ho papa ni ho me ma me ni papa ni ho ye mienu ye ba be hia ba be bobra nti in order say metumi adjust na me yire so ba adjust ni nyina ayiwa e wa adwene num na me kan sem bi say a kire mpanyfo bi say mama the fall of man is the fall of mind. Hey papa I don't know. The fall of man is the fall of mind. And man here M-A-N. Mind here M-A-M-I-N. And the moment I be free na I never be show na anya adwuma na wa for. It's simple. Yeah. Enti se babia kwase nka wade no nyame apese kodu na ntum be ma no ntum perform ana oba no ntum perform why because I say me wa wade bia ayi sofo bi no yiri wa won ko honi mu kawa mienu kawa no nyina kawa no ewom office say ya honi mu se na ate ya antetew hey na gina ho shape se no abra bote I say that didn't but say na mbusa say enti mu call counselor so ade ne yen hihye so yen hihye so enti o je say ofi so yes of a we hye winti no enya anointing ye de ware eno kware ye de suban ene ye de ware enya gift ne ye de ware so bi timi a ye de suban character ene ye de ware enti say me yes of enti me sofo bi timi a that is the mistake ya o monyan me yes of enti ho na ese tumfo hwe yentufo and you problem pa anokware wo problem papa well because we call Exodus chapter 18 verse 17 temo Moses wo nyame dum Moses nyame etumi ne kasa face to face ekodu baabi na sebe ma wo ya panyina na adwene mu daw Jethro ekokọ sra no na verse 17 okati asa marafo ne wo ye nye adinti na wo ma nipa gina ho from anopa kosi anwumere onipa gina mo nanso na so wote ho verse 18 so say ne wo ye no beku hu na beku nipa no nti Exodus 18:19 no say let me counsel you do wo nwosra do what me wa pipe go but woni nyakopon kasa woni nyame kasa face to face but me a me nyame nkasa no me wa adwini wo mitiri mu a metimi medi mama metimi bi ahye wutirim hallelujah ama efie ne adwuma no be ye hare ya mam wow
enti ebedu baabi no na Moses nyame afrɛ na ɔpae kokokom Moses oni nyame hwɛ anim kasa de kasa no e was na sit very ma na mani nyansa or the bebra hwɛ nipa no it is so for you need the counselors around you said the beya wo nyamesom nyamesom e say nyina e so called prophet aba obi ntu amfo because one go sunsun da bi o sunsun wi ase asunsun so mo nidi asun ahonhom mo enti se wo ama honam am ye ntufo obese ya asore no. Last week, I'm do I say one. I'm say, hey, Uba may catch or may she has 6 or more trying. I'm on tear food. And any problem, no? And one almost saying I'm soon. Sabi, I saw for Jumano. Eh, I'm brassy. Oh, yeah, and no quarry. A fact be brain, what bread won't was I so shiady? Yes, at the time be a walk away him. Ebi so wa ahomaso ojene hudi too much ana papa ken owo sunsun wi ase ade biti Ghana di for no ma ban say they are yet to know the difference between say me what confidence and say me arrogant. They are yet to know me show mu din say oh okay there be the difference. Who confidence doesn't mean say unenam nipa so na chese baby we do ne o kan obi nka bi nyame me say bentina me kan ya homaso so our confidence you know what you're going, you know what you're talking, but yet you know how will you communicate to the people and comport yourself, how you comport yourself. I will say they can your personality attract a kind of people. Exactly. And your personality attract the kind of people and attract your production. And nothing I say I saw be wow nipa mu wom ni nipa mu to e wo TV so a to mu say nipa mu gu ho no wo mi no mo san yare for. We don't do respect. I'm the person because your personality attract your people and the people attract your productivity. Hey. Okay, quiet. Oh, Papa, you're too much. Well, personality will attract the kind of people, and the kind of people will attract your productivity. Then we come to your platform, then your pricing. Papa. Hey, as someone of Papa, what can do? Oh yeah, Nyamsum is saying now. Nyamsum is saying now. Mose now. Any person so for Ben also all Namche Mose. Ghana software bank and was in Sanjera Mose and Wayamuba. And Timonia were in our concon so. I will see the Yamosun Movias, soon Movias near Otoya, and Nipan and Amugusun Movias, and no more Ghana. Jim FM. So more Ghana, dear, and I was so what the idea or my brother to me at the Moko Ye were Ghana, and as I software with the mom. Filisun Mubra. Most was soon from Anapaco Sianimere, and Asetena anything, we are not in a way and in yet. Sibra from Obinco can by Exodus chapter 18, verse 17. Or catch and pay what you're doing is no good. Sibra from Tufo. Me my Yawuyan, no sign. Me my ye, say no boo banana, say no ya sorano, say no water, say no what of fear, was I medium your soft or your soft one today, Sibra. I'm too from a banam than a man. Sibra, namin tooth. Because me what for 40 years and a minimum. Who trim who can say no baby I walk on. I know I until Brahmin tooth. So for 1 year so for no. Na Nkrofobi won. And nobody years so for any woman I it. 1 year so for near team tooth. And there was on one now Yame, you who Yami and I had a Sabata. Miss it when young men sell papa, see our papa, woman and Yaman war. It is the same so no one quameto. So it's about time any pa, especially leaders, do baby, or Makwan, me to a fool, or Makwan. It and not affected the politicians. The boy to a baman and I did channel as a number. And to tell my young to abandon you to baby, what do you need? One abono, your minister, Africa, politicians, just here, one will lose power, no more answer. But I know Kusi, Papa. Almost seeing Kusi or somebody and the Sumanda Danas. Because woman, but counselors, one more, Mamma Fancy, only baby or your counselor, no, or Ninyame, with the same level, one way or the other.
Yes. So Oh, me na me catch. Chirimu kakra bi na yemra ma ho. Let's start with characters no. 2 Samuel chapter 16 verse 23. Bible say na sramere no na papa bi efe na Hitofel. Ewo David mere so. Sa papa ne chiw tenase a o 240 say nyame firi so na no wakasa. Anokware. 2 Samuel chapter 16 verse 23. Bible said those days the counsel of Asetena was of that of the gods. It is nyame and no kasa. Then tina wo free yes so your multi counselor. Ankasa advisor. Debi. Nti ono na said na mama eka no. Ebia no nipa na dan prostitute. Ebia nipa no why addicted to something. Yesu nko no intend to your life wa otumi sake wo. Emma wo free bia na wo mu no. Hallelujah. And counselors no this a mama nom type no enu ntina so unique, so special, so calm. Or no kasa no wa wo hwe nanima wo fere no kra. Exactly. We pass through all the experience. Onimni oka onimni all ye. It is ankrofo no we ntina wo bekwa awade a ye ma wo hia wo na omo no wakasa. Oma chiro kwanya obefa so abobra said ye be ya wuwura mu a immediately you'll be able to adjust. Awade ya adjusting because eko nyina na ne mesesa na ne mesesa na ne ehun de me pa che no oba na esesa be ma na esesa oba eti be ma ni nim said ya adjust a na ni be free na yire no akọ okohwe said ye ohia oba no until the next 5 years no na okope opeso hu na yire nti say 10 years ago tema mhia no say na yire nti say na dwena fini na yire so ekọ be foforo ya ntunifu ya twene break ewo Yesu bi papa bra ma ye nko enti sania ya broso akodu no counseling no osuahu pa enawo yo se ye afa empaibo se wori ye asori mu adwuma empaibo de wontoto na asekura o de bi evi se adwuma na wori ye no nipa na wori hia no wonnim baby ofi unnim ni ote unnim honhom ekura no in the background. If you say counseling worry yakura wutumi nya attacks. Of course, yes. If you say worry CSE obi enti honhom no so obi so mpese wo CSE na fe odeba wo so. Sa yes. Etimi ba wo so ya ma eka wo makura. So say ni mu antumi wa etete wo ntama. Enti aya adom o. Adom no nyame de dom yen. And no J. Fimu, J. Fimu, ampa. Yam pie tantan ye bonyina eraditi, yo, no J. Fimu. If you are won't tell 1 year and so won't tell Paul. Who say, would I be quite ye when you pay the animal? Meaning I a home myself. Yo, my memra, counselor traits so we a counselor, then SS a woman, and now Usumu. Counselor Bia was say oyo bi o wa botere. Yeah. Onipa no reba no wonni mo no. E bia wo first time a urihia no. Asam kro de reba no. Na e be ye obetimi aka kire wo no. Esese wo ma tebia na mu wo mu amudirihia no. Ho ye senia obetimi open up. Rofo na baby o. Oh yeah. Enti esese wo break ice oba no ribisha ne so onimu na ohun se na obesi fa kan asem no enti wo na wo ho teden na enra wo kwa adwuma mwe bibia akoso jojo fie nso ye okunu ho ye ana wo yire ho ye just say onu ne nya komodie bia ye enti afa na wo hu se na o settle ba na afa wanya confidence bia ode ba be ka asem no e di akere na oba ya he wo se dan na ye wo e di asem ene mafu amaba na che se na wa ka so no yire ne ba na nkwa na ba no ba no wo se dan na ye wo pa cha na me kwa na akiri maba already we di hono esa se wo ye obi a we a good listener. Utumutie asem obi wo a wo reka asem a etese na wa consulting room na wo reka we yare ebi wo a one receipt pen na the prescription na ma doctor for no sa na ebi nso ye no nti chese onu ya susu ade na ye one de on bisa efi ase da ben obi nso tone bu ase bisa
da ben na wo hu se utie wo feel se utie o ya na wo ya mo da ho ana bribi no obi se bisa o enti otumi hu se constipation na ma utiare na se ye utia no ahwehwem ebirim so sa no enti wunya se utie asem na oreka no mfa wo de nhyehyɛ ho obi wo oreka asem onwie na obi re ende asem na ma no enya sanso no ba beka enti ase wi bomoden na wunya so patie no na anu sia wo asem bia na fe wo bisa eno so your friend investigation na wo bisa na ba ne den na eyi kwaye ese wo rekese wo be kura obi no ma uska na wo de efroka na wo reba wan kra wo kunu sanka obe ma uska afroka na wo bisa wo pese wo no kwara wo na wo buabua no wo wutim ayo enti eno so ne afi SSR counselor we are confidential the trait of confidentiality obi wo ho a wo kan wasam kire ne na wo puepe wo afa phone counselor bi amanya no o se aden se wuntume nton ano nareka wonye counselor papa kra eno ntino obi betumi ayesofo but wonye counselor yes na what was asofo di no won ekọ training ankasa no counseling ne part of it enya full but dey wo be ko ho school waje ho certificate me want me certificate da ho professional tina me dey law etoto ho no certificate da ho enti wonye keke apart from degree no kra masaya other courses eno so ne certificate go bereavement counseling me want ho certificate go sebe se no obi bribi wua woni ni di nkomo na wo kan ne koma to ne yam no nyante ase se nipa ne sa cheche ne wre yo afi SSR counselor so we investigative and the ma boso de down afi wo nipa ne kwan na options bi e wo ho ono ankasa adwen ho no afa enu nti na enya afutu no ai enkokro ma de nsa amadu miemu akronfo bebro ana akronfo be kirewo ma onti asese se wutena kro ma de sanwa nsunsan so boni bebre wo ho ebetimi ato no in this side say me de me pesa me tena ho no wa kire me ana me pesa ewifu jimi fu ana pesa wo bro me o si wati ase enti eno so wo enti nya wo na wo hye ne se ye ne se ono no hwe options bebre na ho na nkasa choose ne choice sana etene afi wo bua nipa na oribeja futu na won ya fra won counselors ana helpees ana wo friend den client ya wedin bebre ayede ma or ya helpee or ya client or ya counselor and so on enti no sa na sese counselor papa bia se suba no so sese we are trustworthy otuminya areshem bi wo wu mu se sa se asem amaka kire mami afutu wo friend den options ordere mami nyina options ami dwen hu ye na mi fabribi fimu a ebe boa me afi SSR otumi ye so open and plain se bi onipa wi ase hu nimbribia da bi enti se how no de aba wanimu no ebro wo so a refer no ma another counselor and I say refer no ma baby a okwa obenya samwa no obi wo ho a wona ne rekasa sabi wo hu sa adwene ni mu no niam bi nsi oka asam na afi line no oka no so ekosi nchen na say wo hu say ohia mental therapy bi odi be si kwan no so nti won for so won ho say wo na wo ba be yes ayaresa no e bia wo ne be kasa ene aya bia da krome no be ko baby ni akwa kohwese na e ho nso akwankyra na say bibi no ete na we hu say akwa ekro rebua mi nti wo de ne commental hospital ana wunya obi a owo saa nimdie no na wo de ne kwa
obehwe na wa bua no enti ebi wo ho so a we a counselor why break ice na say opese nipa ni to make kana asem no na odene nam na ono no accuse nkrofo nkwa ono de ne kana asem ne da asem ma me bia menim no da bi obi aye ne bibi da bia obi aye ma me ne bibi as a counselor say we are confrontational umo hu say ade no re ye na enye enti eno no sometimes advice be kwaya we fa so ya kan wa asem yi wan kan ni ya we anadachi ebe ha o na wa bopiru asem on ka mu no kware no ebi a odene nam opese o kan na ono na asem ne ye de ebi kro no odifo na so odifo kro enye hwe counselor nim kwan ode obefa so ya ubesa ba mo right path enti afi counselor no so enya da kro asem o eye sessions ane na onipa bia wonne ne rekasa wonne ne susu bribi na we ya ne 2 hours 3 hours na adwene kura fiso ya wo bribi a wo say onipa adwene eno nti na asofu ya wo preach ten no first 15 to 20 minutes na asafo ma no was start to say what to na after that no Watonko. Say ontumi ntie ni aka no. Enti wa absorb kakra ni wia ni aka nyina na adwene ne na. Mo ma ye beda wase papa pa. Na nyese obi atena wanim na wa cancer no hwa ni pe onka no kro de nwan. He onka no kro sare ko mi de many time. Enipa ne go atwa me no. Won tie no mo tie. Said mama kai no. I was say idea ni say counselor biaye and said you don't supposed to be judgmental. No. You confront. And a idea here pa the moment we be judgmental we be for na nipa can say ba ko make say wie no na why you say afna what onya papa how do you counsel them and you won see kwa mo man you no can say wie na no wabu attend that na ko basa ni we be kan bia wuntie nti nipa na to a no so yes smart a we hu say wa je dada. We are counselor, won't take his sides. They won't take sides. We are judgmental. We confront Nipano. Send your bayan, you win him, a bit piaba. Send you put him or her on the right path. Number we know Ubu attend. Yeah, I said, when you get, we are counselor. Atiefo ye betria ho ye betria ho kakra bi ne aba ye bape ye betoa ye nkomo twetwe so ne bie phone lines no so e dia tomo ama ye cherished ye listeners na munim ye wo Facebook live also share yen wo share no na wo share na wo like it na wo share said obi a no so ni akwanya no anope no betimi atie bie wo na fofo bebra share and like na ye nyina yemfa adusuade no mu afutuo na anope said ne maka no ye maame Mrs Patience Athorbedu and I papa Apostle Francis Amwakwanta me producer pa kwesi ewo ha ya isa wo ha and afi me social media executive Thomas so ewo ha I will try and tum kra ti e by back kan messages nim so bia adofo e de aba na yatoa dwumadie no social bre na abo no so apam sima aduasa pepepe 7:30 a.m. yebasia Ghana, say Ukwesiada, Ebaya Oda, now be feel it, Trabia Messi, na side attraction, no, Ebesen Rural Dia, then we are edited with Pokia 101, live on Adom 106.3 FM. Kwesiada, and the Kwesierebia. Shai, Ewa Kofodia, Sama, Kede, Dansuman, Sakaman, Dakuman, Ashaman, Konyako, Daddy Papa say, Ahoy, baby Bia Wobia, Jenny Bia Wobia, with your Shai, and I say, Shayani, Yababa, Yanu Ababe Didio, Jumedie, Amalina Children's Haven, your one-stop shop kiddie mall. Shannon Swo, some person ye bawa sway any bedi jumedie bi wo ha. Frame 0544 113131. Thierry 0544 113131. Edidio. Enti no OPD Opebia Enemy Pokia 101 Papebi Ewa Adom 106.3 FM. Shannon Swo say no me no kopim no me sa. Na ebeye gomze Edidio Wundi say Eya,
mini jesame manu bisame se. Ma, betuma boa wana. Misu metimi aboa. Omo nyina ye krado. Enkanka sami nu aduane a. Ma, na wey ye den. Wey ye onga shrimp powder. Eye den. E me aduane ya akono. Ne ma ne akono keke. Ane, sa keke. So wo de onga ye aduane bia. E ma ne ye hwam keke. Ne ma ne ye akono nso a. Yensi ne fem kwa. Ah, say Rano. I go for a yakono. Odo unyame mo. Happy aduane bebe no. Onga, ye mama buafo, ye da so na wodro numu a akono. Say dear, ye the 50 gram sachet for crab bekanwa. Unya ho bebre. Oh, this is me. Them they feel the way I do, they do my thing. Oh, they do my thing. Oh, I'm so unique, so unique. The way I dress and the way I just did dance. Oh, I just did dance. Oh, it's in my personality. In whatever you do and however you do it, you are like no other. Indomie, love it your way. Indomie tastes great. This advertisement has been vetted and approved by the FDA. Afizi, Bribiara ye babyan. Yesen, back. Yen cerebral cra. Bazunti no what there, me send Brenanto ko baby ton a ma kwe feature. Or what there, me kwe feature wa mami fie, wa mami toilet mu. Back, na ye ko. Manzaman ko ye, keji wan kasa wo toilet ende. Pre toilet masters wo bi ai ho, na keji woze. Jim FM. Etiefue ya mamu nyina akwaba ediba Asetena pa edwumadie so anopɛn ye ma ye nuaba ama edu agye over Holland ama edu agye wo Holland ye nuaba ma Israel Spencer one ne ho kafo akosua Spencer won mo say won mo do papa no mo cherish ankasa we wish you a very happy birthday. Ane wama wodapa wate ama edu ejeya wo Holland sanso ena won san ebo emma won tirinkwa o eye omomma ohima Agatha ena fe Isabel ediye Isabel ediya obin omoso wo Holland se wono graduate afi eye Arhen University of Business and Management ewo eno so ewo Holland mama me money mondo madofo no mo ewo eye Holland NFA Ghana ha nyina wono se enka nchem se mutiri nkwa o ohima gata no ene Isabel ediya obin mo wo Holland mo wie school nyame onhyira mo na omamu adwuma pa efi eye mo maame no papa na Spencer ene ne ho kafo akosua Spencer na Israel Spencer wo mo se yemfa ebe enchia yi emamo Yaba studio na midimidwa wei etwamu ne aka midi twamu ada na chese onga fo so say onga mama's helping hand osmen kan cho say bomodin ada kodwa ma so na pe ehwenhwan de edigu aduane mu ema ne eye hwam eye akono ne san ye dede a eye onga da bia meka say onga de ya nyamiama ensa no de ne garlic obi kan garlic ai NFA ma wo did me I won't show many on show many was what here and NFA ye we san no money akaka dro no na onga ye pomasido for ma kan bo ma so na be onga tablet NFA onga powder enu ntino wo kan fo say bomodin ada kodwa ma so na pe onga to wo hu spice bi yi wani firi hu esan say ebi wo ho abedi be wie no anya koma yade but onga de itimi bua o papa na wo say 3 mix no eno wutimi de ye nam bia
pa esa nnuane no a wo mu ne ekekadro ni garlic no mu ne nyende ni ade no wisane ade na wo mu ni nti enam bi atime de na onga chicken so ye e de ma entakramboa doko dabo eye krokro koko ne akokohwede ne nkonfam ne ade ni nyina no wutimi e de eno eye na onga shrimp no so ho de ma nsum nam ne ade enso wutimi de ye fro ya hodo ni nyina eno ntia no pay me kanfo onga and the amount or say I onga mama's helping hand ilele I bomodiada na epebi eto Edidia with Pokia 101 I pokes was watching that Watermas kitchen a Waterma community 2 and watching that no panon do pepe onya wuramu ho now jinemwa wa brana kofi or say a chance so their own guest a prophet kum cha ebeko eye edidie na se e Watermas kitchen not the any encyclopedia English no e de agu forma ma obia wo beba ho and me say so for obrofo the encyclopedia mo pause hwe me the encyclopedia no kra ma you hwe efe ne print no kra eno nti no ose ochina sofo kum cha ebeba eye Watermas kitchen ntibra ne be hie ono nso e wo bro ne Pokua 101 eni ni nua OPD wono mo eka bachirimu na wode honso eni jesam nyina e de abremu no ose adwuma ku aye edidie with Pokua 101 Amalina Children's Haven your one stop kiddie mall ai ho na wono mo ebo nchi and Organic Hills Clinic, organic green food supplements, and at the Healing True Organic Superfoods. Nina, one more detail, a poku onion packet to us out. Just wash organic if we almost some widow, almost tiny cheap. Now, what's main country I would say? So, a restaurant, and now we a bar, chop bar, oh yeah, will be on Wedriane, a yehoya eatery place be now per se, one more bar poku bar. Now, we're no better than Commodore 12 Adom FM so if you so na wiase nyina ete adwuma wo ye nnuane hodo a wo ye ene sane wo bo ne ade tie nyina oso de frɛ no e wo 0544 11 31 31 0544 11 31 31 ofra Pokua wasa eye number iso a wonu bedi nkita ho na wode wato afidie no so ama wo bia timi ate wonka wo Adom FM ha sane afidie so na tere ne ban na kwa akire no ewiase nyina ebete wonka na osese adwumadie eye Pokua 101 concept na woni Adom FM aka bom na kwasie da bia efi no mienu ekonomi ensa no otimi edebre eye adofo a wonomo etie Adom FM Sesi de meba studio bio merci menye men ko honhom wiase bibri me ko yen so sesi de merci ma studio ane adofo ye ma me Mrs patients at bedu ha ene ye papa so ha mema wonom nsem a etwa to aba na fe ye bie phone lines no so e de atomu amatiefo ne atie wonom atiefo so adwen kire ne wonsu ehunu ene wakwankira woni be man anopai me pese me sofo bi kasa because me sofo I want na problem no me dofo ane asofo no ba bia say ye raise a standard code no is just getting out of hand from a default so be see apostle so be see evangel homete say jabe yadwen ye yen say che nyame ye ehu wo mmobo ofre wo no doesn't mean say enipa na o mabegu wo no wo munim hwi o enti sagora no kware enti sagora se na meka exodus no mo sa se ene chi ne tenase ene otu nefo mo se na kwaje mransem du a abaye wiase nyina constitution but obi echi ne tenase ene o council no se ne ye wo ye no enye so for obi tie me sese ya ne ye wo ye no what then we have become a demagogue chese wa ne wa we you to fu ahe aso mpemfo tufu ahe bia tufu awunti dabi enti on pemfo 20 no asesa boys yes amasa no mu de nachi obi antu no obi ya wa 50 di amount we ya maja usikama but enipa nkwa
and ye dear mount. See, said ya heaven, experiment our heaven. Young conquer as ye expense me correct heaven and me pa. Ye window shopping our heaven. So be timia. Sana young find your window shopping. Send me the quack in a manner, me pa me choose that be a once. And therefore, Quana media mount, no matter. But what dear sir, ube young painful tram was here because Papa and Bondi Hitofel or none and now or ye David a foot to four. Now, a do baby no, now Hitofel Bonia by the team and or break away from David in time and no call David back Absalom, no cost start to say, oh, 24 and Pendodua. A Hitofel, a foot to a year Juma, Absalom, a crampono, now Absalom, a grow stronger, a do baby, and a David, a bompire bacope, a 2 Samuel chapter 15, verse 31. Bible said that David can say, would I de my Hitofel. Ne counselor no anyam kwase from that day enti sophobia went here futu no wonu adwuma ani asode a wo ya na the end of day ne ebehu na ye concert ne ebehu na ye niema bebere ewuti onipa hwe okura na fei wo aye nipa sere enti braso a wo se ye ma asofo no ye ma kwan ema enipa anyame do mbedom no wanfo ama se da bia odim se one time sophobi ayire ebebo ne charge ono oba TV so a wo se me de oba counselor nkan wasem Oba ya na ne obi ana maka ncho na ne yire bebo ne charge say oba yi ne wo ye enye matunufo a onfa na mse da be na o ye counseling na o chairman decide say me t-shirt na wakobi na makobi na me via ma seten da me trans ya pe no ochukwu achi no gu ni minim u si free taxi mo ape na say ma me ko sunsun wi ase me jana ma ne ka say wi ya na mse pa cha me sunsun wi ase ye fa de na akọ I'm so soft. Me one am dim kati to am so sofa am akwata. Hey, ja papa no be one wabebu nkotodwe. And I'm say ne wo ye wo hani. Soft, ne wo ye wo hani. Na me dem nko sunsun wiase. Wo yire na ba mo last week. Say otufu bi a wo mfa. Na we de nya ne wo yire kan ne mia me behu ye no. Anokware. Me hu say ne wo ye wo ha no. Homete. Enti wo so dia wo ye advert wo TV say nipa mra council ndie na omo ba obi aba ma on kanasem na wo de wo kuti sunsumu duase ya from anopa kwesi anajo atem kwa 3 days na wo ma fie wo sunsumu duase wo asondem ha na wo da na sunsumu duase no na ntontom wi wa no ayare so what is your problem ko sunsumu a wo nsane da Odidi. Odi wu maduane. Enti 3 days na won ko fie. Na dia na obedi. Dia na obeno. O yire kasa wo so o jela so. No, ne wo ye no. Enye makwam ye ntufo. So fo bi makwam ye ntufo. Na nyame a ofre ompo ne du baabi. Moses tene ne tenase. Moses chi nyame tenase. E counsel nyame. Ma nyame san ko e ma ne koma. E toniam. Abraham chi nyame. Se nyame wo ye nyame wo na abo me. But mama me don't ntu nkasa. Nkrofo ya wokɔ so onya nipa 50 na nyame gina hɔ na nyame sɛ daabi 40 daabi na nyame gina hɔ na otie nipa futu adan sɔfo oyire kura tufo a womfa na kampa so mfam nya na afrɛ me nya na yɛfrɛ bat yɛde nipa ama nya nipa na ɔmfrɛ bat wo hwɛ ɔmo nkwa so they have every right sɛ ne wo yɛ no nya yɛ tufo mpanyfo ntina medɔfo sɔfo bi tie mi a nyame me yɛ wo hene ansan ya wo panyini yɛ wo panyini ansan ya wo hene na panyini no atu wo hene ne fo Papa, o number beba na. My number is 024 300 1844 024 300 1844. Mo, Mama, to aso na imi phone line. Na me to aso me de me number betu gwa na mesre. Last week me nu fie kura na chese course sa. Eya no nim se me da so te ha. Mesre tie fo se numbers no mo fa every 4 o'clock ko no mo betimi afre. Me number is 0262 361417 062 361417. Ni amedre ka ho ne se counseling wo hwe enye botirimu ka asem eye osuahu emu adesua ena wo so wodere boa ofoforo enya afutu even though once in a blue moon no esese utu obifo enam tebia owo mu nti
we a counselor ɛsɛ wo abotere sɛnea wo besiesie wo ho ɛnsɛ sɛ no ma counseling no betena ho a wo na ɔrehwɛ wo ma na adwene mmra asɛm a saa dress nicely but moderately afei ɛsɛ sɛ wo to me kasa naughty obi o kasa hyehyɛ saa wonte asɛm na ɔka no ebi ofere o misasɛm pa cho wo se dan no o se wo saa nti emma counseling session no nya interesting ɛna wetumi afa bibi afim afei ma wo counseling no onya abotoyem sɛ wa aba bia pa ana wa aba ni papa ho iyo nti o ya comfortable a otumi tie ni awoka no ono so tumi de na adwene ba afei wo be counseling no so a nkwahye kukuam wo bedroom ana place kusubi se mere ya counseling ma enye open place say office a counseling room nti tumi ya cancel hotel say a syndicate room a obetimi aye but man nipa no hu say wo de na kwahye kukuam a chese wunya obetimi aye ni bribi proper counseling offices are na say places are where you counseling we don say so open to say be our studio there are other people around if you say counseling no so we say we are here who are we counselor no say we confront obi a enam so onim so odifo no wan hwe your be attack if you say adena wona ne kan no me advice say when you baby answer my hotel me she hotel na me da bia nya advice abo me say wo secretary na obi wo around bia emergency pa kwesi hu ne ekoso wa ha even though on ten ya wo kan no enti those are the things outside the day wo ye but aha no yend baby a yetime council enti me cancel wo baby bi keke ye hwehwe bia ya eso confidential enti ense se obi tene a wo ne reka no sane a wo mfa kwa bonten no sa ense se obi nso tene a mo reka no but mama yami shira yemi phone lines no to mama dofo na yene yetiefo so enhwehwe nkomo numbers na 0302 216561 and 0302 216562 me chia me sofo I'm a sofo pa me district pastor sofo Joseph Kweku Danzel one ne hokafo sofo asafo mame Docas Ama Danzel Didi ane the Hackman Dr. Bekansi Didi. Hello, good morning. Hello. Hello, good morning. Ejanimo ojijimi. Ejanimo di ojijimi a ba sampa nyina ba dum TV sande ba dum FM. Adai. Ani me pacho. Won to say yo yanko. Ya na masina no pay. Na asofo no bi duabo wo cancer ho pa. Ana na mama se cancer na se ya futu. Kami ka de cancer ni ya kofa koto wa yiri blue bra, kofa ken black bra. Na kofa chichidi ya chibra. Endi wo mo cancer na se wo mo ya ne de atu agbom. Ye hu de ya papa, ye hu de ya bone. Endi ne se de mo ti akire mu de. Me fi se ene cancer no kwa nya wa yira sem. Ana bibisa ne mum afutu a ye de bobra e wo kristosum ya wadem ya dwumam ye bibia ye biem. Yo, say hello, good morning. Morning, Mama Gagema. Yes, Papa Gangeshos. Papa Mpacho, who you dear? Isabella Dumo, I don't be so sure. Me Pacho, to Asumami, why? But let me Jake, in Catastrophe Adabraka. Yo, Penny Jake hits you. Yeah, it was of Penny and the Mammy Mukanin, the or kind. It do a dear counselor, the old one, no, the Nipano. The Nipano is like Calanta, the old kind. Why is there referee be a would demand? The one demand in the year after
football confusion be see or park no so it me see bebre ball no quiet me to aso me postpone and the councilor no idea very pa as I said nipa no betimi ama nipa no kodich betimi ama nipa no so etimi agira yakopon ehirabo na onka mo na nya muka no ye be to ya dwem ye be jiba ye da se papa nyame hira won so hello good morning Mami Afia papa me dey papa yawo adodo na from second mayo am ka se fisek my bet anymore Mami Afia me pa cho yo papa no pe ho ye de na me Adom mpa ibunti ye ho den papa ye da Yesu ase ye tie o Mami Afia na no pe manya konye de mami chia me soft pen pa odi foko aplaku o ka so peku ha ta papa udia na no pe nyakopo hia papa Let me can say, I'm and my boom penny for my bone about Maka say, papa, me what you say, cancer, a soft for and a cancer, and I say, you're penny for omnium our and a cancer. No question to me, I'm sure papa, Union so and I am Kwanza. Mama kind ote or say counselor, you will be a wakosua, counseling no a home addition. And what ya your software and the counseling. You are software ni bi wo ho so esua counseling na kakra but omo nsua ni nyina nkosi. Okay. And then there are for no omo counseling for say enyom for so nyesa. Ai dia di ba man na wo susu. Papa ya kom obi brawate. Hello good morning. Good morning, Mami. Akua Gengema. Efo Genge shows Efo Leke. Mami Akua. Mawele. Ayo. No. Mate. Mami Akua. Counseling, I said, I'm going to transfer. You bet me kafa who you say. First, na your class in. Sabi, your penny for being wa. Sabi, no moon cost school. But, won't Cromwa, your penny do a Cromwa. I sent the ban. That penny no mo fan and no mo ko nche no mo koka okoka tem bi ti se bi papa na satam na ye kwala se no ye sa di pa bo se obi a se no mo di aba no ka wa hu ye obi wo ho a ono counseling no ko vida na mo no oyo obi a odi asem bi akoni nanim a de wi obe ka sem na ma wu no na te se wu so ni pa we no sa aduma che de letran so ba ye wo counselors bi wo ho a wo ko momento obe an be ko kan asem pelu atati condemn ni kuro ndi kire no o nye okuru na anye ni ye ade no ye sa One, you were didn't call her back or can I some channel. Over one or fetch it on in either, or found in either. Yanin Bebre, soften Bebre, or Beman or Badu Cock, to Cocani cool problem channel. Work who find gay say or Bema you say. Moment I also start here sape, no be no. One inside in the eye cost and yet a man may kind of catch or the Amica Bebre. I know correct F.O. About the Fefen or say, or about Fefen or starting here. Councillor Papa, Councillor Papa Bia, yes, Ada. Yeah, that's it. Yamisha. Hello, good morning. Good morning, Mammy. Yeah, my first lady knew now what to say, Pony. Yeah, that is what I say. A radiant room. Your friend is very make us Africa. Your auntie Vero, yet you and a pay. I was sitting up so. Yo, Mammy, no Krenigana for the brain I am mobile. Because Obia friend and was soft for pet. So I call Bible school. So no one a tune who did soft wool. No, now a pet classroom will be no such a solid pet. Now you're not wishing you. You wouldn't say, oh, when in the thing, you know, yeah, how you know you're dating your command. You are swear you see us them, you are very more some, you be dear, yeah, their command. Or no, so a dear and you're flinching on them. Now, while Perquine be so, I chew who's the cat, now you say. And now you say, obey actually, nothing. What the how can see a crop on up as for one gassa? I saw for the blame, so how come I some channel? I saw my own person will be a Betsy Anka. When you trust, I will remove the opportunity so that you have wow. Put down open was a catch then a year. It is on a year and I know that. No, catch there, make open. To bounce on, I'm afraid them was some own person will be a better. Obia ni mwasem. Obia ni mwasori awasem wasori dem ho. Ani. Asem o. Say e baby no. Na ya fa quotation bi. Ni ya said that they preaching. Na who say wasem pa ni e preaching. Na ya cancer me ko pen be joma be cancer na who say ya wa.
So my baby now who say say wa. So for be to be who so can some now who say wa. If one nam dem on power ni ye wo. Nyame so ma obesom ye mpobiem. Mate. Eti Ghana for mama yankasa yentin yankasa yentin to ya hufu bi. Anya asem bia na eso akoma sofo. Mate. Ye we asofo ni so ni hu se we ofri nyame ana so no ana wato ne ho din ana de Anokware me no ya dream pa Auntie Vero. Your last call and your family. Hello, good morning. Hello, good morning. Anjekia. Yes, Papa. Yame Oisha Papa ni adwuma mo ye Nana Burani Asama New York. Yo, Nana, onso nyame shira why? Amen. But monya konya me last special there. But jaka sepa ma me so Pani Pastor SK Sinatra. One ye mama for Sinatra. Nyame adom mo ba sum be mfienum omoko transfer. E kuma se nyame shira na pa na adwuma pa oye. Nyamo kanu in fact Anjekia nyame shira mo pa na senka Ghana e mabunu ene Ghana fo nyina ni beda ho yema ya team program ya enka mendim di shenka obi ebenya program bi wa abraboy mu ewo aware mu ana se kwan bia so enti yesre Ghana fo se adu mra o se yanka se yema yani eda ho chene kola zo mfa bi di ka no se yanka se ni da ho na se su ho fo afi no ma bi hu a yema obi enada yen minim se ne mo bi no bi ni so ache yen mo ye hu what is counseling and what is advice. And you know how the counselor should counsel the counselee and all the clients. Yame Oishamo. And your boy homo in a second of us say, I send we are mocano, and more possibly a rubic and a movie. And no and can you see? Name to one among a moyen, a bassa, or beans Mrs. will be an answer Yamasoyasono, will be able to all ya say, no who and among what to have a bonus, because me can't say, no me other back by counselor. Na papa no kwani kwa o fa nkwahye ni dem anasa o fa kwahye ba bi o be counseling o de ai o dwe bi ho ase ye kama mframa wo ho o be bi o te o kasa obi anton ka ba obi hu se nipa mo te wa mo di nkomo Matse wa ya de papa ya bre no so ya bre ba making come messages ni bi na fe no yetimi akra kra na ye de akire agya ye nuabema eye black eye Kofi Felix also Ocean live from Dubai. Na odayase papa yenua Galaxy ono so Ocean inside and then Donut headquarters ewo Ashanti region. Na yauda kon or say Apostle Amwakwanta, I love him so much. Ado George or say I'm grateful, thank you. Anna Gladys Abeye or say wonderful program, mommy. God bless you all. For your also for the good works, such so nice a program. Yeah, that's say. And if yenua Ado George be also please, I need Madam Patience at Abedu's number. Pacho or the atudra, every bemo be sign the atudra bio. Amwafo Robert or say good morning. Or say live from Sikania say or say good one there. And Georgia don't know if you make a good morning to you and your panelists. I'm watching you live and listening to you on Facebook. Your program is really educative. Please keep it up. Or share live. And also so person obinya mama number. Yenua bema anochi Charles. Or please the difference between a counselor and a psychologist, and then expecting some explanation from your panelist. Difference between a counselor and a psychologist. Yo mate, mama mo ha everybema obechiremu. Benjamin Ejekum or say good morning, Mami Equia and your crew. I'm really enjoying your show, listening to you live in Atimpoku. And yenua nana adwene pahene odia sempa. Or say, true African music is Legon, a honor war, or sharing live, or so keep giving the professionalism in you for God will bless you. Oh, I say hi to Prophetess Mary Ando Achimota Mile 7. Ivy Pierrot GH, or say, wow, Father, I love you. God bless you. When I hear your voice, thank you. I'm okay. Or to near Papa. Now are you okay? Jamina Clement, I say, please, Mama, good morning. Jamina also good morning. Be what? Grace Texan, I say, Ma, may God bless you for this educative program.
NFA yenua George Fiawu or say what a topic, very educative. And George Fiawu no abio also share live from Amsterdam. And Dickness and Cancer or say I missed this program for so long. Mommy Equia, I miss you, Papa. Doris or sharing live Cape Coast. Auntie Doris, good morning. I say Grace Texan where you say I love this program. And Inshiraba Akosia Manda I say wow, powerful program. God bless you all. And I'm not from the baby. I say wow, Papa, you tell all the truth. I love the program. Yenya Inshira God's will. Frederick I say oh, Batampa, it is very painful when your younger ones do not take your advice. My younger sister is dating. I was in New Kuma. Ya say, ubetu Kuma ni funu omuntie. Na ni nuya ba Kuma, any be me bi namwa. Debia no ama osu. So Bruno, so ayene debia na ni nuya yiso. Eso mtu no fu awonte. Na the all can say, kunya ya. Anka obetie batefe na wa ka kura fe de omuwa ne bio oso onye den I was a situation mu should I allow her to be minjano na menye den Trudy Asare or say I love this program too much. God bless you all. Ado George Yabua or say wow, I'm enjoying the program. Pa, God richly bless you. And yes, Sadatu Aliu, I said, good morning, Sadatu, nice program. Arthur Joseph, was my maker, your program is so great. Thank you, Arthur. Also, Oshayan live from Bone. And Arthur Onwebio, or say a good program. Isaac Kobna, also watching you live from Dubai. And I'm Wakon Gloris. Also, my maker, God bless you. I'm watching you live from Germany, Berlin. And I hear Francis Abaya was a very educative program. David Techi Manson, nice one, keep it up. Mary Boateng, Mami Ekia, God bless you. God bless you to Salome Yaro. I say good morning, Mami Ekia. And Omutie Pa Inshraba Akosia Mandabi. I say good morning to you, Ma. Also sharing live from Birmingham in the UK. And unti Omunyina si Yeda say Sakite Evans. I say Asetena pa program, great program. Yenua Agnes, da pa Potter K, agi, or Florida agi, Yamisha, what say, and no machimas when I would say, Asetena pa, yada wasibe brebe, na aha, and then yadi a ye jumediano, yadibesie, Yakopoya, Adom no so de a dasane, edi chaya. Ebeba modiana ya sign ababetena se enam se monsumo hunti ne de egu apono so bio ye de abremo ye nua last message ho amano tei safas or say we are in tears, but thank you for your educative program this morning. God bless you. Oh, I don't know, you are in tears. Yakopon onchichi re what in near back also the Volta region. Bamboo or say AQ bamboo and also Ocean live. Any the BC na say dear we the numbers are too dry in Chebekra at T4. Papa, you met T4 Baba, yeah. And yet T4. Bye. I'm here at Sunday. Thomas, my social media executive, or Park we see. Me producer papa sir me producer papa one jibodi and if you ever been mu nyina no be produce me your friend say akete so ebe my